iyang kasalelia rakaj nan sabulbar program and ranganangan kelap yay rongkan makan kau na batasang ni option kap nan wen ponpay puen patan kalalayang chon way iren tato kasampalakan mawiyaw nan option kap na harmoni pan pachoyang na nechungol pakita kupor ang programan angan kelap ay chungol sakaratan kay pani pon mulanir kala barakso kon pon payu wala pan ko pransanan kan ko pachon wan ko sapul marlakan ko nalalang ko nan kaniyay ko labalap kay tikan koras nan paliyan siyak mumotso o government hirak kayo niya ko salisa kayo and parya katriyasak director and kampan kamarain Mr. Stanley Etse Pachawan sa karakiyar kap na Oliver, karyawan kap na Premed, o COVID ay saktuaw task force, bes kachwal takosantiyan tatok, and school, pachawan wak taklar. Wak taklawat sang niyarail kanakalar kosantiyan tatok, magkampan kamarain kakoneta, puen kachkala, pachpene naramas. Mech, meleta, Sambatangkan uirain na papalikan pan kamarain aray pachawan kawait ki waktaklan skachwal and ka school pukach. Puin early childhood education ta ECE, puin kayo, puin karyaw, awan ka school chapta klok walo, lalklok ay sakewalap, puin kasalu, puin kapayo, chapta klok walo, lalklok ay sakryaw na chay saklimaw. Puin kalimaw, lalpuin kawalo, awan ka school chapta klok ay sakriyaw na chay saklimaw tauli, lalklok payo walap. Ang railay school kan, puin katwaw, ranan ka school, yay niyat, puin kaysak, wan ka school, yay niyara, puin kaysakaw, irail kin ka school niyasin, o puin kaysakriyaw, ka school niyapang. Ang period ka ng relay school, first period rakan chapta laka school clock walwalap, lalklok ay sak ni mensang, second period ay sak lalklok ay sakay walap, iray chungalan sowas clock ay sakay walap, lalklok ay sakriya walap, third period chapta ka school clock ay sakriya walap, lalklok riyaw, o fourth period chapta ka school clock riyaw, lalklok silwalap. Email address o nampen telepon and rice ang batangkan pachoyangar sarian school kan o pagpak miyawayang rainan kakkalale irais ang batangkan mamiya ananapen sawas ang aray chungal assignment kan. Wasan computer kan may pachon school kan pan langata talangalang Pwesarin school kan and kaktatong ki nalarain weekend ka school kan. Irakaryaw. Kampan public safety may Mr. Patrick Cord, pachawan na pangapali, pachawan sa usawase matalanim student organization. Ang aray chungal tatok and chungal machikan mawiwiyawi na nirairan fall semester rea katriyasak. Matalanim student organization member kan chapyatar project kan kamakal o nasapan o lichapyala pas top 12 me pacho nan wain matalanim. MSO may matalanim student organization pen pachuan lichapi wasan ko che alakan the crosswalk Captain Ricky Rodriguez, Detective Jeffrey Ching o Police Officer 1 Ronnie Pablo may pacheng tatok kasampalwach o sawas kakawait kan tuwan ni chapyata wasan koche alakan the crosswalk kan apel pen tatok wach o magmakit and stosakan punalakan. Matalanim student organization pachawan kamakalatar lichapyatar o anatar pastap kan nalaptikayo karyaw o kasulu and wain matalanim. Tata pukaj pan kanwiyawaran kaun of chorus, laulal sabchampay saktuaw reakat reyasak. Irakasilu.
Ranan kamagaleta may kunisya krinaptay, Mepanguyawi eren week sang August lisakeo, lel September sakriyaw riyakat. Kabina wali first sign lar kalok, makamanatar, Wayne pon yan yang pacheng o kawawi kamakit and kamakal mepanguyawi September sakriyaw riyakat. Executive Officer and Pohnpei State Environmental Protection Agency, EPA, Mr. Andrew Susaya, o Kapna Oliver, Kachiyar tuwan wiyapan datongkan, mepan wiyawanan weekwatch, o wiyapan uchungata o kolokol, makalakal o apple kanaynay, and kapukapungkan, and kauno o wasahan tatongkan, wiyapan tatok, and run and kamakalwatch ng state government ni Airway Department the office pangapilata wasakis marapan kamakaleta wanso pan mayong ran wiyata talk watch o EPA pan pachawan check o tawi sawas kaway tatok kasambal watch hirakapayo ni September and pariyakat Kapna Oliver, Karyawan Kapna Preman, Chuangar Rail Board of Directors o Rail Kan, Makawait Small Business Quarantine Finance Corporation, Karapan Meeting Watch, Yay, Rankakan Kabese ang Kapna o Executive Branch, ang Irakap, may Small Business Quarantine Finance Corporation, Pachpachalale. Small Business Quarantine Finance Corporation, Wiyak Sen State Government, o Pachapan Apalpan Kampan Resource and Development. Meeting Watch, may wiyak kayawan meeting nanpungan Small Business Quarantine Finance Corporation, o Oliver, o Perman Administration, Mr. Thomas Pablo, may Pilwiya Executive Director, and Small Business Quarantine Finance Corporation, may pachawan meninte, ong kabese, umamasan, and rano. Kusandat may pachawan kawata, Small Business Quarantine Finance Corporation, pwen kakansawa sa kairtan private sector. Small Business Quarantine Finance Corporation, esoche irarti yung ache, sawasan mo niyang business. Kan wan pilkak kachela pala koyak en rail me chungalan ki te sabulman ki business kan. Hira kalimao ni September Siluria katriyasak. Kabna Oliver, Director and Resource and Development, Mr. Uprait Yamata, o Chief in Agriculture, Mr. Mark Kostika, Chuangar Wulyapan, Office kan, Sang Israel Agency for International Development Cooperation, Mepacho Pan Kampan Foreign Affairs. Masaf nan spiritual call, Karapan Chubanawach, Yay, Rankakan check sa Palta Tokyo, Mataniki, Pacific Food Alliance, Machaptar ni Chilay Riyaw, Riyakat Riyasak, o Paran Kak piltola o check sa wasakan, merakak ale, arail pan wewapane, nan misinin waikan, te spiritual. Niyan sa woche semenan panian wansap, pilpachawan uya kalalapak, irekay, me pangkakan kawait, puen kakan pachawan ananan wain Pohnpei, ong mepit panian wansap. Nan spiritual meeting which, Ambassador in Israel, ong FSM o Pacific Island State, wiya chungal kapang ong Kapna Oliver, mawiya Honorary Council ong Wayne Israel, pwagad poslan minimin and tatog o chuchong palian kaminimin watch. Hirak kawanaw, sang Department of Health and Social Services, ong ren COVID-19 tuwaw, nempe tay sa kriyaw, sang September lel payo,
Ang pakairpen kabinsalet suma COVID saktuaw nan sampa confirmed case aramas riatap wanarar isinen paket wanap ketuamen case kap aramas rar rianan silikit pap kisliyakanamen memeklar sumau aramas wallop wanarar paket up kilmek silimen match ong nan sampa Ponta global. Ong nan way naway confirmed case aramas tuwakit rialo priamen case kap aramas walupuki wanak silimen memekila sumawaj aramas isiakan tuamen. Nan way kwam confirmed case aramas kit limapuki wanak case kap pachpachoni aramas case kap nan wen kuam pachpachoni aramas riop kiwaliakanamen o memekila sumawaj pachpachoni aramas ek silimen. Nan wen sinamay de seipan confirmed case pachpachoni aramas limekismen case kap aramas emen o memekila kapinsalet kila sumawaj pachpachoni aramas riemen. Nan wen kwam sang panyente Illinois kabna Low Leon Guerrero pachuan pakayar kitar kaysak pa yawan kapinsalet te memeklar COVID saktuaw ni September pa yuriyak reisak o pachuan karaylar kalok mepit aramas en patpachuachan yaray chungan imkan laulan September sakaw riyak reisak ong wen kwam unsak. Okay, sakla nanway analulu civil pit pachuan report kier me away civil defense authority pakayar ki niyapang en September payo riyagat riyasak case kap riyap ki riyasak isu o mecha wiya makayo chocho ong ran euche civil defense pachuan tar irekay mawiya iren kapunot ong rail pwede kapakon laut kan mawiyawi palmese enaway tuwan mesansan nini menkair en agos reisak silu nempe tuwan palian rosan mau kasaleta me palilaut en so mau kap the case kap pukach sang kapakon kan mawiyawi ilo pwede ray so chakin tatok kiwiyapen pererekan men karasepe yay lapalan kapakon en kachamenyo mawiyawi palmesen away o pelian civil defense pachuan epil katiraktar me aramasakan makinyang pacheng kapakon kan niwasan pampapkan nanwasan mamaychkan irain mesochemen okol teponese kosantikan en perere o main ko yeme chawtaben sa program enangan kelap sa pachuan ulugachak promail kanen kachin sapali ang kaunabatan program watch mapangkan kaunabata o pay sang radio pon pay radio physics kalangan o kasalelia.